Sanibonani bekhona sapho lweZimbabwe lani-ke lidlelana leZimbabwe liyomanye amazwe nabanye abangasebenzi eZimbabwe abahlala emazweni amaningi engatshiyeneyo. Greetings and welcome. Salibikelela uhlelo ngisakhumula hamba lo Bhonzi-ke ubongani umdala usibanda. Siyabonga kakhulu lokho esimelele ikhisimusi ube umkhona ozamsurprise umelele ongamsurprise for ikhisimusi la-ke akayedlala-ke jabulile umfana Giphy Mberi Gibson Giphy Mberi kunjani Giphy? Uthi-ke ngithanda ukubingelela emsakazweni umsakazo waka-Facebook lo baba. Uthi-ke mina nguGiphy Mberi ngihlale kakhulu Kobulanda ngihlale endaweni okuthiwa kuseMachobana lapho engafika ngizosebenza ngumfana omncane ngivela-ke eMangura ngangizosebenza ke-Railways. Ngisebenzile khonaphana-ke okweminyaka emide nawami ngisebenza khonapha koBulawayo. Ngilabantu ngicela sengithethe-ke intombi yakoNcube intombi la kwakuthiwa-ke ngutholakele Ncube. Ngahlala utholakele ngamzalisa abantwana bazoba bathathu sihlezi sonke ngagcina sengani sengirithayiswa ngonyaka ka-99 e-Railways. Utholakele wabona ukuthi-ke lapha-ke imali kayisekho ngakho kwasegcina-ke siyakhomba umntakabhuti wami wayevele eMasvingo wayesivakatshele. Umuntu omdala Chisa by then we aged yena wayele minyaka eyi-35 mina nginominyaka eyi-42 wahlanyisana nalowo muntu esihlobo sami. Kwenzakala-ke okwenzakalayo engasabamba umtshini engasabuyile yangikhaya abantwana bekhala ukuthi umama ngabe wayeMasvingo wabuya-ke esengumuntu ongasaphilanga. Abantwana bakhala bathi dedi ngimekele umama. Uthe sihlezi lapha-ke wagula wasegcina sengofileyo. Kodwa-ke ngidubeke kakhulu-ke Chisa ngoba-ke ngumnyaka nalwana-ke kwagcina kusokusiba lezi gigaba eziningi umnyaka ka-2011 ihlobo zakhe obhuti wakhe sebengitshela ukuthi bafuna ukundithathela indlu. Ngithe sembona abantu bangihlupha lani into yemistake engayenzayo ngasuka ngabhalisa lebizo lakhe ngase ngikhipha ukuthi yena kokule mali engizifuna ukuthi ngingabi le ndlu ngenxa yezikwelede ngafaka ebizweni lakhe uThobekile. Yahlupha indaba yakhona bathi indlu ngiyami laye mina yimi engambhalisayo ngoba ngisenzela ukuthi izikwelede bangasithatheli indlu ngoba sasivumelene nomama ukuthi ube njalo. Hayi kwagcina sokusiba lo msindo yikho laphana ukudingelana le mithi eyayisikhona. Ngabona ukuthi lokhu kuyangihlupha ukugcina-ke sengisiya le ukuyadinga imithi kithi koMozambique le ngabuya-ke hayi kwenza lokwenzakala umuntu wayehlupha ubhuti wakomdala hayi wahamba kalula nje. Laba abanye sebehlanya ukuthi ngithole-ke indlu yami back eMaster of the High Court. Thakathi ndini uthi ngicela-ke enye izingoma ezilandelayo. Madoda abantu baloya phandle kodwa kungasenani yekela sikutshala ingoma yakho. Uthi wena ucela loba yiphi ingoma yeKwaito engakujabulisa. Khona lapha ke ngabona-ke ingoma engibona ngawuchaza kakhulu-ke ingoma le-ke ethi Shosholoza. Khona yini uShosholoza? Zola sishosholoza sishosholoze umkhethile uZola.
Let us pray. Jehova ngomelusi wami, angeke uswela lutho. Uyangiholela amadleni aluhlaza, nasemanzini okuphumula. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa. Ngizoshosholoza, shosholoza. Ngizoshosholoza, shosholoza. Ngizoshosholoza, shosholoza. No matter what they say to me, no matter what they do to me, ngizoshosholoza, shosholoza. Ngizoshosholoza, shosholoza. No matter what they So shosholoza uzola. Hey madam. Wakusaphiwa lapha ikwaito ke mna zitshela ke uGibby Mberry. Uyaphila ke ubaba uthi ke abantu ufuna umthathela indlu wamenza wafunda ubuthakathe. Kodwa washaya ezwayo wathi umuthi emoskeni eMozambique. Lokho siphathi wohlelo lapha nanguMabu Nkomazana. uMabu Nkomazana uthi kwamanje ngileminyaka engama-35 35. Mina ngikhuleleke lokutshini uTalksel 5 koBulawayo. Ngifunde njalo eMpopoma High. Isikhathi sami ngifunda kwakumnandi kakhulu eMpopoma, sishama informathu kukuhle. Kodwa ngaleso sikhathi isikolo hayi sasivuka impela. Ngase ngicina ngaleso sikhathi ngisiba when I was in secondary school, uteacher wami wayemfundisa language le wagcina wayengijwayela ukuthi sike sime ke isikolo kancane kwethise uteacher lo wagcina ke esesithandana uteacher lo ke thisa ke sihlanyisane owesikhathi eside wangithanda uteacher ke lo ke ebekhanya ke engumuntu ongaziphathanga kahle kodwa ngamthanda njalo umuntu ke obesithi yena nxa efune okwakhe ukufunile impela so kanjalo lisale wayenilalela eclassini njalo ngihambe ngikhaya manje wasuka sesiyahlala kwamanye amazwe lapha ke afika hlala khona esebenza wasuka ke isikole lapha efundisa khona sesiyafundisa ke boarding school eMzingwane lo teacher ke angenza khona kwabanzima kakhulu wena ngoba nthenge ngizithwele lapha ngakhipha isisu angikhiphisa khona umngane wakomunye udokotela eTown. Khathesi ngaswela inzalo up to today angizalanga. Ngikhumbula ngezikhathi zonziyana ezama ukuthi ke ngizwa ubuhlungu ngento eyenzakalayo ukuthi ke maybe ukhipha lokhana isisu ngoba sasingani siyala wambisela futhi wagcina ke ukuvumile. Mbonana kukhona abakuphambanisayo emzimbeni wami. Angeke ngikhohle isehlakalo sami lesike chisa. Ngiyabonga yimi ke uMabu Nkomazana. Ibizo lami lesikolo so. Aha. Mana ngutshele ke ingoma ephungoma pen ethi The Way. Kungakhona Mabu Nkomazana. Lelo hlelo ke ongisakhumbula.
aha lokho sibhizinisi lapha hayi ya bese sivele sizijayivela kamnandi lapha nangobe sitshele-ke umapho nkomazana semphethe-ke ya umapho nkomo semphethe-ke umehluli Chuma. Kunjani Mehluli? Mehluli Chuma, mina ngisuka-ke eKhezi baba. Siyaphila, kunjani? Themba lapha-ke u-right. Ngilapha-ke eSouth Africa lapha engisebenza khona kwenye-ke inkampani ye-construction. Ngisebenzile okwesikhathi eside lapha eGoli. Ngagcina ngisiyathatha-ke umntwana ekhaya. Umntwana lo tshisa ngifika ngamgeza kakhulu lapha ngamhlalisa ngamdika lesipano esisharp. Batshelana-ke sebehlangana emaphathi nabo khonaphana ukuthi banathe baphuze utshwala. Qalile kuphuza le ntombazane engasabambi lo mshina masithi yayikhuza ingalandeli. Mina ngumuntu ongachayiyo, ngumuntu osontayo njalo ngizake ngiphuze empilweni yami. Hayi ngabugcina ngibona ngibuyele ekhaya ngatshela abakwabo ukuthi sokwehlule mina lapha la intaneni. So uMachu ngicela ukuzigcinela ekhuluma ngomntana wami lo tshisa umncane layo. Ngithethele umntana wami ngathi zahlala ahambe ekhaya ngamsa ngakithi yena wahamba kibo. Wabuyela ke eGoli sengibuluze etshona egida lama night club. Ngigcine-ke ngisizwa ukubana sengingena ethengisa umzimba. Into enzisa ubuhlungu umfowethu uyahamba uyathanda lezi zinto zokungena ugcine siya kwenye indawo lapho labo sesibekhaya khona abathengisa umzimba lapha ahlangane la khona. Uthi yena wambona eselele phezulu kwakhe sebesenza ukuthi-ke ngumalokazana wakhe. Uthi lwana unkazana lokho esithi ngiyakufanisa phela sala ukukhuluma. Uthi yena wabhayiziswayo ukucomba ngama-makeup ayewafakile sokambonanga. Wasethi guess what, uMadu ngihlangane laye ngale kodwa ngiyaxolisa mfana wami. Ngike ngade ngimdobhile, mina ngiyazidobhela ngiyabhadala endaweni le okuthiwa kusesa lapho engifike laye khona. Wasengitshela sesivele sisenza ukuthi phela wena ngubhuti kaMehluli. So into le ngizwisa ubuhlungu ngathesi ngibona ngani lo ntombi engilaye ubhuti wami sevele wajwayela ukuthi uyalala nabantu engilalelayo ukuthi uzalala lo mfazi wami. So indaba ekhona asisazwani lo mfowethu ngendaba le. Yebo liwule kodwa-ke esishwebe kanjalo wayemele amyekele. Esemtshelile kwaphana sibefuna uqala-ke inkonzo yabo ngawahlo wathi hayi nxa ulala lo mna wami hamba khatshana. Yena wakhontina wayenza laye lanxa ngasengile iminyaka emibili ngitshane laye ekwenzelani uSolomon. Okay uSolomon ubhuti wami kwangamela ngakwenze lokhu akwenzayo. Mfowethu ngihlalisana lo muntu njani, umntakamama umntakababa ayibona isishwebe sami engasitshiya silo mntwana laso sikhona alale laso. Umntwana wathi siyamkhalati baba omdala njani. Into enzisa ubuhlungu. Uyathengisa umzimba shisa kodwa kakundabuke kakhulu ngoba umfowethu wadlala bengadla khona. Bathami ngasiwachiya lewe ngakwazi umuntu lo sebechama makeup phela bengachama makeup bacombe bafake konke lokho lentshiya lezi bafake lenzipho yonke into le asozibabone baba. So bhuti laphana kwakunzima into reverse nxa sifakile yangena ukuthi si-drive manje sihamba sokuthiwa hayi ungasathinti lwana lesethethe imali sokuthiwa hayi awuyimanage ukuthi uyicishe ayicitsheki mngani wami inzima uyicishe nxa vele yahle yathi sokunzima lapho ngitshela vele inkonzo sisenzakala ngixolele ubhuti wakho mfowethu kodwa ungasenani ubuhlungu mfowethu. Ngizakutshala ingoma-ke entsha brand new song engenze lo Freddy uMadamana Gwala. Ingoma esiyezile siphekileyo studio iviki le iyaphuma first time live. Freddy Gwala featuring Ezra Chisa.
Ayona clever. Asambe seZimbabwe uzobona. Ungazoloku utlema la uzenza utleba. Hayi chopa chop. Achopa chop. Chop. Uzane Zimbabwe, nizobona inature, nizohlawula umhlaba wonke. Uzane Zimbabwe, nizojabula, nizohlawula. Naluthando, 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 naluthando. Umhlaba wonke, uzane Zimbabwe, nizobona inature, nizohlawula umhlaba wonke. Uzane Zimbabwe, nizojabula, nizohlawula. Naluthando, 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 naluthando. Muri kabotho Zimbabwe. Inothenda nerudo rwenu. You are great. Come on.
Freddie Mantamana featuring Ezra Chisas Banda, yours truly, ingoma The Great Zimbabwe. It's a new song. It's out now. Isitholakala. Ngayithatha lowo ngaphi uzikhosele. Siphekaphekile nje amavikeni amalutshwana adlule. Brand new song from Mama Tamara. Freddie Gola eZimbabwe. Besichaleke ngoMehluli Ichuma. Mehluli Chuma. Thank you. So Mehluli siyakusithandazela. Awuzitha la ubhale uhlelo ngisekhumbula bhale yakho ibe clear ezochisa@hotmail.com or inbox WhatsApp Facebook thumela yakho la lisixolele ngoba lezi eziningi ayi anyezikhuluma ngento ezakudaza adlulayo uthandazile Ndlovu uthi mina intombi yaseJwane unjani Chisa ngiyakubingelela le problem lapha ukuthi ke amadoda athu ayitholotho lawo elwesabayo ayi problem angihamba eGoli kaJili okwabo ukuthi bebe ukuthumela imali ngabomkhulu kumbe phathisa igrocery ngomalayitsha but njengabo mama lathi silendingeko esifunekayo lathi silaye imizwa njengabo siyakwazi baganga behlalisane labanye khona leGoli bebe bezosinika into ezingayisize basigolisa mina ke lami bengomunye walabo ke obelo muntu ohlala eSouth Africa yebo sakha ngicela ungeqama indawo yakithi ngamfuna ukuthi omakhelwane bangikhale ehlelibi lalezana intethe eziseGoli zingikhale kude uzachaza abantu betholotsho mandlo into khona ukuthi ke ngangikhombe undodo uthi wanza abantu ababili wanika sakha umuzi yebo umuzi wasakhiwa yimi ngoba nguyayithumela uthumela into eziningi sibili sakhe umuzi wethu silendle leguma lethu silenkomo yonke into so mina hayi kulesobhuku siyazwana kakhulu ngabona ukuthi lo muntu hayi impilo kayikho ngoba nxa ifike lapha ekhaya ebefike ezichala amatennis akhe lamakepesi akhe around ahambe ezitolo isikhathi sokumbona besingekho lanxa esenza ebe ngumuntu vele ozikhathaleleyo ngabona lapha vele hayi ngizabe ngihlala kangaka indlala yebo indlala yokudla ibikhona kodwa kule indlala yano yazi yebo ngibekezele 1 year 2 years 3 years 4 years lokho kunjalo abuye nje athi khwap abuye lathi khwap abuyele eMzansi wathi nje sefuna umntana esithathu lapha engale khona wantshela sengikhombile ngathi so what manje kolokana ngenza khona kokwangenza ukuthi ngicine vele sengikhomba 2014 February ayila kuchana ngagcina ke senithola komunye umuntu engahlana laye awantshitshela umuntu enkosi ngamtshela ngendile wathi befisa ukuthi sakhe umuntu osathandana ke angabona ukuthi lapha into ziyabhetha ngatshela uSobhuku ukuthi umuzi lo ngowami uSobhuku lo ke wathinta wafaka amagama kimi ibuyelele nja ke ngoDisemba 2014 ethi ufuna ukungena ekhaya kwami ngathi vimba akolanto njalo ngamvimba kanjalo kwaba nomsindo onzima wathethena ukumbulala lami ngabe siyathatha amapolisi eCholocho azamkhalela baba wabuyele eGoli ke engazazi ngoba ulale good weekend ekhona bana phakathi wanse kodwa walenhlanhla waphibheli wathi wayesika manje abantu bahlabe nje ukuthi uyaphinda kwezongibulala umuntu engilaye lapha ke Chisa umuntu lo kosibanda isigebenga ngeke amenze lutho usehlala la umuzi wethu hayi sezowadela kade umuntu enkosi uyazihawulela uzamwakha ngaye mfuna umbophisa ngaphela ngamzwela ngoba vele lokho le warrant of arrest uyazihawulela uledumba lakhe lana enomfazi akuthethe angeke indawo lakho yimi obhalayo esithandazile Ndlovu uMandlo odumo ngabuza kithi uthi uMandlo ngibala waza kutshela ukuthi lwana akadlalelwa njalo akafuna ukumbuluzelwa ngicela ujala ingoma leziwa lemvula mana ngutshayele nangudeliwe ngiyakho ke sithandazile unononsense sithanda
Aso ingoma evela ke kuthi siba nemvula engoma emnandi ingoma ethi Deliwe. Yes, ichaleke umlalo wethu uthiwa ke ngisithandazile Ndlovu kadlali waleke. Sike ke kusithathi nayo kwamanje sesiya kunduna. Wenduna Sibanda. Unduna Sibanda uthi ke ngiyabonga ke chisa ngohlelo mina ke ngumdaweni njengawo ngimunduna Sibanda ekhaya kuseSilobela ngisuke ke khona ngomnyaka ka 2008 ngibuya lapha ke ngizohlala ke eSouth Africa ngiyasebenza bekusencono esipano besitholakala kukuhle
sebenzile kodwa-ke umfazi ngishiyile-ke ekhaya esihlobela. Ngagcina-ke sengicabanga ukuthi-ke kungcono-ke umama abantwana abuye azongijoyina ngapha. Abanye bathi ungabisi umama ngapha, abafazi bafike egoli baba namakhanda amakhulu. Hhayi ubuyile-ke lo mama wafika lapha-ke sahlala sibili, waba umuntu osebenzayo, ngamthola lo msebenzi ema-kitchen. Wenza imali yakhe sisebenza, sihamba sonke ekhaya ngabo-December. Wena ngawabuya kimi wathi baba Sibanda ngicela ukuthi sixoxe kule nto ngifuna ukukhuluma nawe. Hayi ngambuza sibili ukuthi Nada khuluma ofunayo. UNada-ke waseqalisa ukuthi ngilo mngani wami lapha. Lo mngani wami lapha-ke ngaseZimbabwe naye kule nto ayicelayo. Ucela ukuthi ngoba singabazi siyazwana kakhulu, becela ukuthi azohlala nathi. Hayi ngathi hayi nxa ubona ukuthi-ke ufuna usiza umngani wakho akazohlala nathi. Wabuya-ke bahlala-ke laphana-ke, ngibona nje i-behavior yabo ukuthi ayikho right. Wasebuya-ke umfazi wasithi-ke baba engicela khona asikuthi ngizakuzondela, bengicela ulale laye. Ha, hey madoda, umfazi wakho bengicela-ke ulale laye umncede, akalandoda njalo bengifisa ukuthi-ke mina isex angisayithandi, bengifisa ukuthi-ke abe ngumama omncane ahlale lathi, lo mntwana oyedwa ekhaya soza kuhlupha. Yazi ngayala ama-first day ngambuza sithi Nada, are you really serious ngento leyo? Wakhuluma, babuya bandihlanganela kolanga bamphela ukudla okuhle. Angikwazi ukwenza la nje ngicina hayi ngidabula-ke lo mama lo la ngilala laye. Kungabe la ndaba sahlala bonke endlini, sengihlala ngani sengilesithembu. Mina isithembu kangisizwisisi. Hlalile kwesikhathi-ke eside-ke kunjalo. Bengenzelani ubukhwele bevuma sengilale lomunye umuntu. Umfazi wami-ke uNada wabephuma ebaleka-ke ekhaya ngomnyaka 2012 wadla phansi. Ngamzwela ukuthi sebalekile, ngabuza ukuthi maybe ukhombile, ngamthola-ke ehlanyisana-ke lo mntwana wesiXhoseni, intombazana. So lo mfazi omutsha wasengitshela ukuthi hhayi vele yena ebesithi kakholisi kwandikela yena, uthi uyakuthanda akafuna ukuthi akuphoxe, sowatshedi umuntu amthembayo uyakhela abantu bakhe. Ngikhuluma nje tshisa-ke umfazi wami umama abantwana uNada uhlala lo munye umama giant waphuma la ku-TV eSouth Africa, ungumfazi kalwana umuntu. So bathandana bangomama ama-lesbian. So akunanto engayenza, ngamekele njalo. Uyafona kodwa akafuna ufika endlini, uthi ulenhloni ngoba yimi engamkhulisayo, akafuni la kubuya endlini. Uthi swathola indawo akuyo, ngakho is happy as a lesbian. Abantwana esaba lokwabona umama lo engila endlini kathesi ngiyokhala abantwana, sesihle abantwana ababili sonke lana umama sesihlalele. Izinto zenzike emhlabeni, lingaboyala izinto zenzike. Umama lana uthi yena wayeku wrong place, so kathesi se-happy as a lesbian lalo komama. Haya ngicela ungitshalenye ingoma mfoka Sibanda engangijabulisa kakhulu. Yeah. Kati kodwa ukuthi babe trapped in the wrong body. I now believe people can be trapped in the wrong bodies. Kodwa nxa useyitholile umama into ayifunayo, congratulations ngoba siwathola ukuthi yena ufunani. So abamekele umuntu enkosi azihlalele. Yeah. Nasi ingoma ethi intombi yakamama, uthi ingoma yalithathisayo Duna Sibanda Chimora. Intombi yakamama.
Nasi ingoma echatisa abantu abaningi, ingoma intombi kamama. Phela ke uChimora, the best of Chimora. Intombi kamama siyitshale ke uNduna Sibanda. Wahamba umfazi ethi ufuna omnye umfazi. Semphethe vela kusanelisiwe. Sapho sasaba lincwadi esimla kulalesane. Lawe ulodubo olufanayo. Usane uthi ngihlangane nobhuti lapha South Africa. Mina ngilomntwana ngamchiya ekhaya kodwa sengikhulakhulile okwamanje ngila 33. Uhlelo ngilizwe kathesi ngabantu singaludinga. Lumnandi lolu hlelo thiso liyambusisa. Kodwa ngilanhloni zakhuluma ke story sami. Ubhuti lo bengihlana nobhuti wase Nigeria engithandane laye okwesikhathi ngathi siyathandana kodwa akusafani. Umnyaka ka 2022 lapha engihlane laye lo bhuti ke inkinga ukuthi ke uyangenzela konke uyandithengela konke kodwa ulaka lokukhuluma kubicele lokweyisa ikokombo wayo. Kodwa ke inkinga isiwe leyo kuphela. Inkinga indaba nxa sisiye enkonzweni ecansini undoda lo uyahamba egaga. Ama first days ngasithi mhlawumbe ngubonile sabambana sa romansana sibili kuhle sibili romantic landani wasithi excuse me baby wasukuma ke ngambona ethatha t-shirt ke ngena ke esiyakaka ngathi hayi maybe uphisiwe wabuya wazoyenza wabuya futhi salala ekuseni wahamba futhi siyakaka ngathi anxe ngumkhuba kibo manje ukuqhubela phambili lokho kwenzakala every time before making love uyaqala ahambe ayekaka ngangambamba sithi vele angaphumi ngambamba ngimgona ukuthi angayindawo what leave me alone if I want to use the toilet you're an idiot you're stupid I want to use the toilet wahamba into le yangisabisa ukuthi kethi kuyini okukakayo kuyabe kuyini okukakayo and the one when ngize nilandela amathi ngicela ukuyachama ngathola ukuthi bekaka ngoba kwakunuka into ongazakuyibona every time nxa siseyenza kuyanuka sesiye hoteleni siye kwenye party salale hoteleni it did the same so ngihle ngathi ngcono ngiphume kanje and ongithreatenile ukuthi ozangibulala ngibhala nje kumhla ka 11 March 2025 angikwazi uzangenza angisamfuni ichisa and sengithutha lapha enhla khona nomngane wami ngivuka hlala kwendawo ngiyamesaba lo muntu kukhona kwenzayo ngumkhuba bani senzama lokuzama eManigerian ukuthi kathi before sex umuntu has to go and poo yini lezo izinto kanti kuyathiwa ezikhuluma ecriticize imihlobo eminingi kodwa angazi kathi wayengakaka engabuyi kuwe wayengayikaka engabuyi kuye kudosini emacansini athi mana nyekaka waye mina nxa sukhithile lambambana lenze yonke into zomele kwenzakale ke ukuthi umdlalo usuqala athi excuse me baby mana nyekaka angazi ke ukuthi umkhoba ngizamana ngidinga manager ade gundu mangani bami ngembuza ukuthi hey lina liyathanda ukuphuwa ngesikhathi sesale senkonzo futhi ihlobo sami azange kubone ngizamela ukubuza ubo ngani ukuthi akwahlala la kunjalo yini ukuthi kumele ukekakwa khona khona what one excuse me baby let me go and poo ha hey baba hey wena ngagara ngimbi yazi futhi ukubona wena ngutshele kubi wena madod asas mhlawumbe njengoba osisi bethu laba lithanda izinto lezi ukhetha ingoma zabaningi ayisiyo nasi ingoma uChiphuka vela go splash salalisiwe ubuyele kumakaka idlala igame liqeda ukaka phela umuntu akaka yabe ngcoli waye ungahle umuntu uthi abegeza futhi eish
naso ingoma emnandi phela ke kusplash uDenthando ingoma sichipuka sichaleke wena ke Mrs Makaka yayithena la koloko umuntu okakisayo kaka akakukakana 2boy ngiyabulela 2boy ngicela thunjana le namhlanje ngesivala ngawe sithini lapho khona lesikhathi u2boy uthi lapha ke ndoda ke mina ngumuntu ke owenza amakhulu ngiku 2boy ngoba ke angifuni bebekwazi ukuthi mbani no2boy lapha ngiyenze konke le body building but I'm not fat, I'm not big. Ngenze yonke into leke ezokubhoda lapha ke town modeling for ama-shops amakhulu. Inkeme menze ke lethi ukuthi ngibone ke umntwana ke umhle kakhulu. Mina 27, umntwana lo ke muhle kakhulu ama-22. Ngomnyaka ophelileyo umnyaka 2024 saqalisa ukuthandana siwele kwathi umntwana lo kwelanga wabuya wathi lapha ndilimaza i-confidence yami wathi do you know that we are small? Ngakhanza umlomo ukuthi ke utshoni wabe ngitshela ukuthi yena mina ke ipipi yami incane njalo ka emkholisisi ngabuza ukuthi usutheste kabantu bengilala lawo all this time ungaboni lapho ukuthi no I didn't mean to bring you down kodwa ke uthi into yakho ke angifuni ukutshela manga mina kwanele to be quiet this girl uzibizwa uQueen into lenza uhlungu kakhulu. Then I've discovered ukuthi watshela abantu and bebenginyeka kuma WhatsApp la and then some other two girls athanda bamba besiyafaka zingcinile zenjalo. This thing made me leave the country. Ngibhala kunje nje ke I'm now a driver ngise Poland la bangicela baqabe ibizo lami just say 2boy. I've lost confidence and I don't think I'll marry. Mina ngizibona ngiright abantu nxa ngichama bathi ndoda uthwele kodwa if these girls tell me ukuthi mina ke ngilotitis ngilomunwe those words which are so hateful angikwazi I'm very tall and handsome abankazana angikhale amaningi now I've lost confidence ngisaba lokuphosela ilizwi ukuthi maybe labo bazangibona do you think I should change myself ngenze njani bhuti wami ngithwele nzima hayi kuya ngokuthi usebenza njani mfana kithi sebenzise kahle baba kwazi isikhali setshenziswa njani ngoba lo Bobby AK ungakosebenzisa then le problem angazi ukuthi kethi bafuna njani indaba la ungabaphendulela ngathi hayi lanili ngama Gabriza labo bazubuhlungu bakuzubuhlungu yabo ngawatsho njalo la uthi wena ke wena kala noqhubo asabekayo inxiwa ezacaphuka la yabona ungavuni ukuthi ubusela phansi abanye abantwana don't allow that uzwile ungavumi lokho mfana kethi sorry ngakho lokuthi sebesilula icimbi right yeah but anyway thank you very much ikela mvalensile ke ubongani igaro ngezachisa bye siyachenga ngoba peace my chance isalem nandi yeah 2boy